Kardom, Piniada Babirta long Penelisami Ranitimungpi, Nonarzuikha, Birta Angtonpen. Nilip MSC constituency Kaparlo, Koilamati, Borjan, Tokolangso Ahavaralong, Non Hedjong Kasa Central Committee Mepu, Samson Inti, Lapen Ari Sanghatung, Anparta Nilip Development Block Video, Gram Sewak Lapen Engineer Atum Pen Danglok, PMAYJ Ahemso, Longdun Pen, Ahem Kitang Tepin, Beneficiaries Atum Pen Chelangsi, Katsa Amepu Atum Pen, Maike Pateng Pen, Maikangi. Karbi Anglong Territorial Social Security Association mate pathihek pen katsa amepu Samson inti lapen nilip katsa aro amepu jiten rong pia pen kidam tanga pora hot nilip along perang kia mai ki pa hot kapachini pon ateng pen nilip along PMAYJ ahem so kitang tia dimalong an humri dam ti pen ajok along ka humri padodam Katsa amepu Samson inti pen kacipahen pupon amayalong nilip blok asai kiatum doan lapen borjan tokolang sumalom PMAYJ ahemso kilong donatum cetong do borjan hawaralo nilip development block keparlu labang so hawaralong pini ladak blok lapen PMAY along kidukila garata tum beneficiaries lapen middleman atum han panong sila bangso ame pinidak peman ponlo labangso nilitum katsa hampanga songpen pinang anarni nitum ahema homtin lapen along tin humri damlo kitang tia puthak je nilitum krabjin pen block a department atum responsible MC kaching sai ahung klama long wang nai po alang litum puthot labang so anu chidensi pini nili block along video ake hai pi lapen alang li long camera pet engineer atum am lapen ground savok tuman setame labang so me long chitong pet lo lasi pini ke chengsi nilip ahawar development block PMAY ahem ke tangte puthak pinang an ajur ki ding chingwai ching sai pon lo party ki thom party pliang bong beneficiaries jetu hemso kilongdun abang phu lapen labangso along angbong ke claim pi kok dak tu kulang so ba borjan area jitu ni development block andar nante PMAYG kitangte hai dili house mo khalo hai itu apor pen tang nai hem jitu tangte der masi nilitum dak song mai hin latema malang litum katsa hin tumhan sitami phai lo badak rong masa tumhan tami phalo ba beneficiary pan tami phalo ani tum block hoi pen sitami wang lo hai ema jitu mo pen samse facilitator ba supervisor ba jitu middleman amuni tumhan chithi pi lo hai itum ching hone misi kanda pilo alang itum tami kupinya ke sung dukok se bang baji tu facilitator tum same bang labli dan jitu nanga chitong we ka bang ge alang li tero na sang ho prang ex BDC chairman ni lo lang bang chitong dun lo he sami itum bang jitu finalization person lo tema mane ni tum batai ke thom an apor people lang itum khan hedi batai ke thom apor pipen mane meetings tami cities tami ajat pen tami phai po pini ki chengsi la ase alang litum bang we dat pulute litum jitu risona bang ge lalu thema ki chok chicken litum block putakali beneficiary takali jitu middleman atum si tangka en pen mane ahem ki biji block patang ki pedalo mati ase ajat abidi pen tami litum alang litum han hang pen mission akam pen hai abidi pen jitu las so beneficiary tumhan ahema patang begi family tuma coaching wa ching sai thupo bila labang so chingwa chingsai ke der dipin pen comment tu lom sinana tum mane der dipin pen nili tum undela hoptang bo ako pha thudet po hoptang bong ge hoptang bong hai mane apor bang ni tum mane pader delu angke nang itu na butai ke thom pha ede piyang sa kolang ni tum nona sona thak cheklem kledet pulute nang tum department pen kupine ke claim ya as our side ma mane department pen ke so noi nil tum lagele FIR tami pinoi pulo mate sami nil tum FIR tami pidam lo bitu dak usi tum hanstane ako usi tum menta nil tum chingwai thulo he je munde ta phan ke FIR ke pike pidat po alang ni tum han nep check po nep ta jail thap chok po ba bank chok po
Kami ahem bang ke tangti pu mati. Si la son nama kali dia dang pu belam dah alang litum dan jeng la si litum bang ke alang litum tami apor nang ci en tu lo banang ci pichu lo hede la ana por nang pichu ta litum mane patai ni kan bor ipo belang si la moten eksekusi chairman नीले ब्लॉग वीडियो के हाई पी पेन क्लाडा कलम का पचनी पॉन के लहाय हेमालोंग पदेर दे पिन पेन पतंग वेक नंग चिपुसी पचनी पॉन लपेन लापुकात्सा सेंट्रल कमेटी मेपु सैमसंग निंगटी पेन कनिंग जे पॉन के पिनियासन ब्लॉग असर लपेन बेनिफिशियरी सतुम चेलांग पेन PMAYG अहम के टांग टे पिन रिटार्ली पॉन बॉम्सी माय पदु पॉन बॉम्सी पुसी सोदाक पेन पचनी पॉन थू Langhin constituency kaparlo Langhin biba bhavana long thom IGDP development block pen matijong nipa inkoranar keparni gramya sakhi aboreng anghoi appointment kapajir ceremonial distribution of selection certificate of women mate gramya sakhi boreng anghoi samilangso block hauraghat block lapen langsomepi block longthoma block ahin pen gramya sakhi aboreng anghoi along kilong na bang phiatuma pan manpeng kido alhia to pen appointment kapajir bon Lapen lasong maya long alhiaman pen Karbiang mong Autonomous Council EM Tharendra Brahma Langhin VDC Chairman Krishna Basumutari Sami Langso Blog Video Junali Nat Langso Mipi Video Konaklata Teronpi Hauraghat Blog Video Jiljili Thousand Lapen Penang An Man Peng Kidoatom Tetongdur Langhin Homosti hoise tinita blokor অন্তৰ্গত Hauraghat Samelangso আৰু Langsomi ব্লক গতিকে আজি আমি এই তিনিটা ব্লকৰ বিডিঅ'সকলক মাতি পেলাই ইতিমধ্যে আমাৰ এবছৰৰ আগৰ পৰা গুণা কথা হৈ আছিলে গ্ৰাম্য সখী এতিয়াৰ নামটো হৈছে কি অমেনমেট এই অমেনমেটৰ যি কেইজনীয়ে এপ্লাই কৰিছিলে ইতিমধ্যে বহুতজনে এপ্লাই কৰিছে তাৰে ভিতৰত চিলেক্টিভ বেচিছত কেইটামান লিষ্ট আহিছে সেই তাকে আমি গোটেইকেইটা ব্লকৰ তিনিটা ব্লকৰ অন্তৰত যিমানখিনি আমাৰ কিবা আছিলে পাবলগীয়া আছিলে কেণ্ডিডেট আছিলে তেওঁলোকক মাতি পেলাই আজি সামগ্ৰিকভাৱে আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু সকলোকে নোৱাৰিলোঁ চিম্বলিক বেচিছত আমি প্ৰতিটো ব্লকৰ পৰা 10 জনীকৈ তেনেকৈ দি দিলোঁ এপইণ্টমেণ্ট তেওঁলোকে পৰ্যায় মানে ট্ৰেইনিং লোৱাৰ পিছত কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু বাকীখিনি ব্লকে কালিৰ পৰা দিয়াৰ শুৰু কৰিব আমাৰ তিনিটা ব্লকৰ ভিতৰত এতিয়া সিলেক্টেড বেচিছত এতিয়া আহিছে 340 জনীমান আহিছে এপইণ্টমেণ্ট কালিৰ ভিতৰত দিয়াটো মানে শেষ হৈ যাব আশা কৰোঁ সকলোৱে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ পোৱাৰ পিছত আমাৰ আজি 2-3 বছৰ যিখিনি অসুবিধা আছিলে MG এনৰেগাৰ কামত এইটোতো হাজিৰা ভিত্তিক কাম এই কামত যিটো অসুবিধা আছিলে তেওঁলোকক এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে নিজৰ দায়িত্ব যদি বুজি পেলাই ভালকৈ কাম কৰি যায় আগৰ যিখিনি অসুবিধা আছিলে সেইটো অসুবিধা গোটেইটা দূৰ হৈ যাব Pinya dapat biar tabang ngela pansi kang ton iklo domi takme kurbang thu